Iran's Revolutionary Guard says it's launched attacks targeting U.S. military sites in Kuwait and Bahrain. It comes after carried out the second consecutive night of strikes on Iran's southern coast, marking the worst escalation since a memorandum of understanding was signed more than a week ago. Strikes were reported on the port city of Sirik and Keshem Island, where some of Iran's key military facilities are located. The U.S. says the latest strikes are in response to an Iranian attack on a commercial shipping vessel on Saturday. Both sides are now accusing each other of ceasefire violations. سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجناني ولومون كم وتر قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا سامو داتا نايز مدام سانا جنو لايك مقبارة يترسعوا كم وترو معلتاو نباكم زينا زلو نباكم زلنا تي كونتات قلتي فزق عير سلازخوني على جزي زقراجو زمسل حبريتا مسل غليقن تكونتات سلازقراجو زلو ترايو سلام متجونا بسلام تبقسوم صبوك خديوم نابلنا خلنا حجر ما مبل كالاي معالتي ابناي تقسم من اللوات اتيومكم زلو يزنقر زلو كم تريو زلوهم امريكا نمبل كالاي جزي ابتي قشم ايلاند زبحال كمون سيرك زبحال بوتاتات اقد استعلاماتات ناي بتدروا عمناي IRGC زبلوهم نعوك عربي لما تقعتهم زقبرون قبل ملسنات دما إيران أبستفلالي وتحدراويان معسكرات ناي أمريكا تري عبي تبدأ بكم زكايدو يزن الجرزلو الزنريو زلنا كايدا دما بتدقى قامي نعتدكا تيتفورتاتي بلو نعتدكا نعتدكا أبكا مخاد مالتيو نتي escalation dominance كترقاقص خوين كان من يتزل على حيل زلو مني نتكونتات كرقاقص غير كساب زي تفلتي زي أجاباب زي أكايدا زي كونتات زي قصة المخانين عن رزالنا and this is also part of the تزغط الكونتات نزك مثل المخانو مغنياتو حركة بتزباسهم زلو كريكم يتصنه مالت معاتني زباسهم جن أبزيا ناي وشمت حرموز زباسهم زلو انتاي مخانو هنرينا. The IRGC has released a statement saying, according to the Islamabad agreement, the arrangements for controlling passage in the Strait of Hormuz are with the Islamic Republic. And from now on, stronger action will be taken against violating ships than before. The enemy should know that violating the ceasefire is against the first clause of the Islamabad agreement and will lead to a complete halt of processes. Zul Sardar has more details from the Iranian capital, Tehran. The IRGC statements saying that the USA has violated the agreement and there have been 5 coastal posts of the Islamic Republic of Iran. كم رياض لنا تي وتدراوي عقمنا يميلنا إيران نتي أمريكا تقبرو زل عند رئيس أو رقم زيلن لنفسه كفس قبرو زل وقبر ملسن كبدلو مخانون يتزوهاب زل قبر ملسن دما نعوز متاتا مخانون زخونه يكون زتا قبرس قم تدما فتين كسجر كم زي كلن نزي حجنا أتوصل لنا مدرخ دما أمريكا دفئات تونا زلا سلزي تي إيران دما قد نيو ملسكب يوم زلو سلزي أبتسم مئنا وش متحرموز ناتنا قصصري كون زلو كابناتنا قصصر كهيد نزدل دما كن هرمينا نعوز سلز تجبر دما جنريو زلنا كنتات أتيل ليبلو from now on strong action will be taken against violating ships زخونة مركب كابتت إزاز ناتنا كابتن إحنا زبلنا وسعين هرقيدا كن هرما مخانا يبلو أمريكا دما كم خدبري يدخلون يهم لهم كفرار يوم زفت نزلو the enemy should know that violating the ceasefire is against the first clause of the Islamabad agreement. لذي نتي مقراص تقصي متحاس دما نتي تغيير زلو أكايدنا سلام وين متحاسل زخونة كاب حجك تنقولوا كخلوا لهم زبل زرباينا نسمى زلنا بحفشة إزوم كل التهجرات برجس إسرائيل بوجنو نجارات نمسحتار بزوح نجاري خيط كم زليز نجار زلو بات إسرائيل سروحي نتنياهو سروحي يكسرح جدا مهنيات بلوتكاوي هيوتو متأيو أبزو كينات زس لازم ركوس هندبت الجدي فو نايصت كسرح كجمري الكا قد جمت هاي تغلنيها الزين ريو زلنا كونتات أزيو كبيدنا خوني خيط كم زلون دونالد ترامب بعبيو ولا زكي قات مخلوت غير وزلو ديل تقبلنا تركب سلازي اللي من البات نابكينات نخملس زدفو حينتات بزحاتيو رئيس لدي واصو يسوزيات وزلن بر حاليوت ناي سلام سلازلو ناي كونن بكل ما أزنت أميت كاغنا منتاي خطودو أتي مسرح ناي سلام نقصن زلو تسعبوتات نعبي خي سلازلو ناب all out war يبلو ناب كله متنا سفح كوينات كيملسون دفرهي ولا قام كلت يوم متنا سفح كوينات دي واصو مخاني زنقر تخونه إيراناويان جن يبليوم زلنا كونتات نأمريكا بمثال شلل بمبالنا أمريكا بفصم دليتاتنا هنركبها نخلينا يمزولو بفصم
نامريكا كونفرونت غيركا قطين كخسرة يدلك كمبر بفتصوم أشلاشال غيركا حدقتات غيركا زسمع منقستن هاجرنا يكونن نتنياهو أشلاشال تغيركالو نزياك بكان أبيتكا غيركا زا نشتي حنباشاك بكان دهريلكايو نتا حنباشاك وسط كله إيتا أوريس زوسيد يوم زلوا نتا حنباشاك ترى وسيد زغيد هيكون إيتاون لكي مكاز خيد يوم زلوا سلازي قليل زي كون تلاقي سلازلوهم نوحت مقرد ما سلازلوهم بس إنك أشلاشال مقبار in fact ኣብ ኢራንስ ዘይምርድዳ ኣሎ ዝበሃል ስለምንታዩ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ባይታ ዝረኸቦ ወታደራዊ ዓወት ንዑ ዘንፀባርቕ ሕቶታት ከየቕረበ ብዙሕ ኣሻላሻልን ሕድገታትን ገይሩ ኣብ ዘይዋፅኣና መንገዲ እቲና ኣሎ ዝብል ቂምታ ከም ዘሎ ኣብቶም ኣኽረርቲ ናይ ኢራናውያን እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኦልሬዲ ዋላ እኳ ንኢራን ብብዙሕ መንገዲ ዘዕውታ ይመስል እንተሃለወ እዚ ይኮነን ዝግባኣና ዝብሉ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ኢራን ኤሊት እዩ ዝንገር ብዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ተገይሩ ዘሎ እውን ኣሜሪካ እንቅፋት ደልየሉ ከም ዘላ እዮም ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘባእሶም ዘሎ ነጥቢ ክንርኢ ኢና because this is going to be very very interesting. And the impetus behind the second day of strikes. Yeah, well, good evening to you guys. Look, it's been 24 hours of tit-for-tat fighting between the US and Iran, particularly around the Strait of Hormuz now, and it's really been the first time that the two sides have fought since the Memorandum of Understanding had been signed a couple of weeks ago, and in fact, since the two sides met face-to-face with JD Vance and the senior Iranian leadership meeting in Bergenstock just a few days ago in Switzerland and having those face-to-face discussions. So this fighting is pretty significant because it does mark the first time that effectively we've had this fighting for quite some time. ድሕሪ ሎሚ ዕለት 28 እዩ ዘሎ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኤግዛክት ላቢሎም እዮም ኣብ ስዊዘርላንድ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ነዚ MOU ብወቅዒ ንክጅምር ስርሑ ገይሮም ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ሶኒ ተኸፊቱ ስለዚ ኣብ ሰሙኑ ድሮን ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ቅድሚ እቲ ስምምዕ ምብፅሖም ዝነበረ ዳርጋ ርሱን ዝኾነ ምልዋጥ ናይ ተኽሲ ዝነበረ ኣብኡ ተመሊሶም ኣለዉ ሓንቲ ሰሙን እዮም ገይሮም ዘለዉ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስሳ መዓልቲ በዚ ኢኻ ትግምቶ ርግፅ ተዘራሪቦም ገለ ነገር ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ ክረአዩ ግን ኦልሬዲ እቲ ሰንከልከል እናበለ ተበጊሱ ዝነበረ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዕንቅፋት በፂሕሎ ሕጂ ትፀገም ዘሎ መን ይጠጠው ዝብል እዩ ኢራን ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካ ዝገበርዋ መጥቃዕቲ ዕፅፍናታ ግብረ መልሲ ክህብለዎም ናይ ግድን እዩ እዚ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ መስርሕ how are they going to stop who's going to stop them መን ይጠጠው ከብሎም ብኸመይ ከጠጠው ክበሃል እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና The US and Iran signed an agreement to end the war and reopen the Strait of Hormuz. But freedom of transit in the waterway is still not guaranteed. For now, there are 3 contested routes. The US, Oman, and the International Maritime Organization, or IMO, established a southern route that goes along the Omani coast. But Iran rejected the route, saying it poses safety risks. Instead, Iran has instructed vessels to follow its designated route through Iranian-controlled waters along the Larak Island. It's told ships not to use what it calls ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ክልተ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ወሽመጥ ሕርሙዝ ክሳብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታዊ ፀገም ዝፍጠር ኢራን ሓደ ነገር ጥራይ ክህሉ እያ ትደለላ ኩሉ እቲ ጉዕዞ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ላዕለዋይ መስመር ብመንጎ ላረኽ ኣይላንድን ኸሸም ኣይላንድን ኣቢሉ ዝኸይድ መስመር ብኡ ክኸዳ እተን መራኽብ ኩለን እያ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ትደልላ ናብ ዑማን ፅግዕ ኢለን ክኸዳ ስለምንታይ ኢራን ነዚኣ ዘይትፈትዋ እንድሕር ኢልኩም መጀመርያ እዚ ክልማያት ናይ ዑማን እዩ ካልኣይ በዚ ክኸዳ ተጀሚረን ኢራን ትብልዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ዲናት ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠቕላላ ዓፂና ዘለና መራኽብ ብኡ ክኸዳ ተጀሚረን ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ኩናት መራኽብ እውን ብኡ ክሓልፋ እየን ስለዚ ንሕና ሰይፍትናትና ይሕልውን እዩ ነዚ ክንሕሉ እንድሕር ኮይና በታ ንሕና ንፈልጦ ጥራይ ክኸውን ኣሎ ካብዚ መስመር ንሕና ደውፃናዮ ወፃኢ በዛ ናይ ዑማን ዝኸዳ ዘለዋ እንተለዋ ግን ንሕና ወሊዕና ክንገጥፈን ኢና ይብሎ ምክንያቱ ንኮንትሮል ናቶም በዚ ላዕሊ ዝኸዳ ባዕሎም ፈትሾም ኢንፋክት ክፍሊት እውን ክገብሩለን ደልዩ ስለ ዘለዎ እዩ ሲስተም ከጣታቱ ይደልዩ ስለ ዘለዎ ስለዚ እቲ መንገዲ ፅርግያ ክኸውን ዘለዎ ብኢራን መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ይብሎ ነዚ ግን ለሚንካ ይኮንካ ትገብሮ በፍንጫ ካብዚ ናትና ትእዛዝ ዝወፀት ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሲንጋፖር ፍላግድ መርከብ ብቀዳማይ ወሊዖም ዝገደፍዋ ነዚ ገዲፋ በቲ ናይ ዑማን ተፀጊዓ ክትወፅእ ስለ ዝረኸብዋ እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን መርከብ ካብቲ ናትና መስመር ወፃኢ ተረኺብናዮ ክንሃርመ ኢና ኢሎም ኣሎ we don't care መን እዩ
كنهارمينا سلازي تنساقم دما كنهارمينا مبال نتي insurance عبيه زقبرو so if you are going outside of that perimeter بتناتهم تزاز وصعي تقيت لها انت هاريممكا ولا وزقنا حتى كاتوري دكا تساقمات ناتكا بزوعي يقاون بوانقوا أنا دونالد ترامب دما حنت مركب كابزن تانكرات أب 500 مليون كسب 1 بليون لبليون يواجهني سلازي كندز واجه نزل وا ريسك وسيدو خيز خلصت كله أيكلنيو so generally التكونات كبيت كم زخونة يزن الجرزلهم إيران دما نزقو دايزي كم زي تمساسيلهم ويون قصيلهم polite لناتو زربي كونو زلي وزلهم هذا بفنش أي كجبر زلوا you need to do this by force كم زي لمينا تمس عديقنا قال ملا نجبر زي كونسي بفنش أخ جبر زلوا كونتاتيو يوم زبلو زلوا سلزي this is going to be very very interesting to watch and نايب حكي تكونتات كم ريو زلنا كبد زبلي كون أمريكا خنتات دل زلا سلسة عينت حسابي زلوا The third shipping lane goes through the middle of the Strait of Hormuz, and this is an internationally recognized route. But the IMO says vessels can't pass through this route because it is contaminated by sea mines. Disputes over those competing routes have caused the الثالثة دماتي قدم زخدولو زنبرو مسمريو تماكل مالتيو مبزحت غزي ولا بقى بحري بابل مندب يكون بكال كل غزي اب مونغو زلويتي انترناشونال ووترز بحال بويخا كيتدخل تماكل زبحال زلو ግን ኢራን ፈንጅ ገራቱ ለያ بوخدا ስለዚህ ተደለየን ዘላ ስለዚህ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና again very very complicated situation ይድፍጠር ዘሎ we'll see what's going to happen ክንሪየና ማለትዩ ናበይ ከይድ ኸልት ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን ኩሎም ይግምቱልን Strait to open and closed on an almost daily basis. On Thursday, a cargo vessel was hit by a projectile here off the coast of Oman. The incident prompted the IMO to suspend its evacuations of more than 11,000 seafarers stranded in the region. Washington responded to this attack on the ever lovely cargo ship. And the US military says it carried out strikes on Iranian missile and drone storage sites, along with coastal radar installations. Iranian state media reported attacks on Sirik and Qashem Island. كم تري وزلهم تي نتا مركب كابتت ازازناتهم وتوصص انها سلازهرمو الى ايراناويان بدرون غيرهم امريكا لما كم غبر ملسي ابا قد استعلامات زبلتهم قصد بغسني ايران مدخام زحسبو زلو جاي مالتيو كل غزي دمنا بوش مط حرمز تتكره متقعتيهم زغبرو زلو رادار ناتهم زلو زخونه ነገር نتمقصار كحجزهم زخل زبلو تكنولوجي ام معناويهم زوافرو زلو كم تري وزلهم قليل زي كونه مسرعيو امريكا قللتونا يكونون حقن مزراب نساتهم كم يغبرلو ايران ون بقديوم كبيد زخونه قبر ملسي هبوهم زلو ابي اب بحرين اب كويت اب كل انت نغرات خليج ترير زخونه قبر ملسي هبوهم زلو يزنقر زلو سلازي تيت فورتات نحت كانت حرارم كم خادي خوين زلو تقدايهم زبل زلو ابزون سمعون تخليو President Trump is facing new questions this Saturday morning about the state of peace talks with Iran. And it comes amid a flurry of new strikes happening in the Middle East. Last night, the U.S. hit several Iranian targets, and hours later, Iran attacked Bahrain. Madeline Rivera is live at the White House for us with the very latest and what the White House is saying. Maddie, good afternoon. 50 years, Bahrain. كم تري وزلهم تي بوتاتات تنهاجرات عند زهرة زلوا بفلاي كويت بحال ذا بحرين تبحال تفيفس فليت بلوا حيل بحري مدبرناي مع كلاي مدبرناي حيل بحرنا أمريكا زنبرة بزيادة زهرم زلوا كون كله تياتهم بقديو مالتي تي إيران أمريكا عندي أبتي وشمت حرموز كبابك تهرم كلا إيران دم بتدقق جامي نزلنا بحرين بيز أعتقد يا بلاتو زلا سلامتاي إذن هجرات نأمريكا كابت بوتاناتن كوز أوني حتى سلزلوا بتدقق من سمع زلنا أبزوين أب كالجزيا قت يا جليس لكم نيره أمريكا كابز بوتاتات زين خطوات إذا لي واصل زلوا أبزخوني يكون مخنيا زرهبوا نزيم بوتاتات نزيم يوم حتى قزب الوان زلوا وتصيت نعتدما يتم التفنان من مليسي قصلالو أمريكا
وشمت حرموز حركة توسيع تفتن دلا ويوني إيران أبتو وشمت حرموز زلوا عمي كتداخم was hit by a number of Iranian drones overnight, and they condemned the attack as a blatant violation of the kingdom's sovereignty and a flagrant threat to the security of citizens and residents. Iran's state-run IRNA news agency says the IRGC Navy targeted U.S. military positions in the region as retaliation against U.S. airstrikes. بحبشا كم تريوم زلهم حدا نتحررمو من قلتيفو يقن زي يخون من قلتيفو يسمعي يخون is gonna be another story but اتي امونغوم زلو كنتات يقتل كم زلون ات متهرامن باسن يقتل كم زلو يمزنقرنا زلو this is very clear right now and تزقتل دما I don't know مالت ابز حلفه كل غزي امريكا اذا تسحب نيرا مغنياتو ايران يودوا نيروم من امريكا ابز تجمره متهررام أبزنز حلفة وانات أمريكا من قد غير ذلوا يسرعات قد قبر ذلوا أمبر إيران تحريمهم سقايبلون يمزلوا ناي جدا يوم ملس زبو سلازي تي escalation dominance أبي كم ذلوا بزي خات فلت يوم زبلتهم قالوت. And of understanding the arrangements for controlling the passage in Strait of Hormuz are with the Islamic Republic, and from now on, stronger action will be taken against violating ships than before. So, and even they say that if the aggression from the United States is like last night and tonight, in a harsher way. Commented on this latest escalation, posting the following on Truth Social. United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations. دونالد ترامب قديو كم تري وزلهم نتي إيران قبروا وزلوا قبر ملتيه بخم زلون بعلو كم زلوا just struck Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites for violating the ceasefire agreement. ስለዚህ ናይ ራዳራት ቦታናቶም ከም ድማ ናይ ድሮናትን ናይ ሚሳይላትን ኣኪኦም ዝነበሩ ቦታ ሃሪምና ኣለና ነቲ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ስለዚ ተሓስቦ ይብሉ ኣሎ. Again, it is very possible that they will never learn እቲ መቸም ከምናተይ ግምት ይብላሎ ኢራናውያን ካብ ገቆም ኩምሃሩ ዘይክሉ ምዃኖም ይዝገርመን ዘሎ ይዝብል ዘሎ. There may come a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Again, he's back at it. Abti nay hadidin fakharan ni Iran حوارو كم زي تلو كن جبران خلينا نابو كيمل سوناجن نتنقلنا نيران كمان يبلني زلون Islamic Republic of Iran أبتش جرايت ملسونا أنت مليسنا كندم سساين عن إيران زمسل تهديد ويكا فخرا ويون قرايز تكم زلو كت جبرو تخلت تخون رجس أني عن حزب إيران إن منقص إيران حليقة خمسة جرف كيوم just everybody knows at this stage دونالد ترامب نتي أباي تاخو جبرو زي كعلى بقد جفت قالاتن بعبد تهديدن أب تويتر بمصحف كبوس حز خلي مسلولو إيرانيين ما كده always respond him in kind يزبال مالت تهديد ناتكا لو تقبر تخن تير كانت تخون بمصحف كم جبر كايم زول جبرو سلا زي تخلي خات صحف سلخة تريد أمي because مبل أنا مبل عصرت زيدي ولا عصرك زي كم زعينة فقرة دي صحف سلخة so تي فقرة فكير كا مزغ جبريل كا تجبر انت خين كايم بر ولا حمت زي تجبر نقدر قين كويلا ون أنت تجبر دما نعخ زيادة زحمة كابا كابتن سخات تجبر زبرت تجبر الكانتر له it just doesn't make a lot of sense. Good. Again, Donald Trump أقول كيرو سلزلو تاي تجبر زلو he has to bluff his way out بتحديد بفخران كابت زلو مواطر نخوات إذا فتنزلو لعلو كل العلامات نزل صحفة زلو نيرانويان نكفر كم زي كنا كل سفلتي هذا نتو دومستيك اودينس حيل خمزلو خجبر كم زغل نتو إيقوناتهم مع أمريكا بزوك تجبر تخلي يعيلو نكمنهم سلاز دل زلويو عند كم كلنا نفلتوز بس حزب أمريكا تي average زي كان أمريكا بزو حبريتا زلو يكون درت حبريتا يزلو أبلو كابتا أمريكا وزعي إيل إنفورمديوم زبال نايب حقي تحد درجة نكحز اللوم زي قاتا طبعا أمريكا بجوغراف بلوم نزا إيران كوينان تزي جمر إيران كما يكمزل أبي كمزل يفلطواني بزب أمريكا أفلطوناتهم زعب عالم أفريج أمريكا ويزب لكم زيرو زخونة هاجر كابهم اللي عليها أفلطوناتهم مرة تحتيو قالوا سبالو أمريكا وكعبوا سلو زغونا يبلن بولشيت تناغر سلو زغونا مبر سنفات سلو زغونا
If you go to China or Russia, كابا ما ينقصون but they have a broader understanding of the world. جغرافيك مهار كله سبسب زعبا كالي وتتات فلتي أمريكا بحكي مسحقاتن محفراتن أب أفلطوناتهم أفريج سو دونالد ترامب ناتهم راح يصير زغونة ناتهم أفريج حبريتها زي بلهم سبات كم زين تحريلهم نز تويتر ناتهم بوصل زغولي يا of course أمريكا من ودا ترايلهم قبلوا ويقولهم and that's the game تتصوت هذا ما إن إيران فراريكا قال ده يكون عندي أنا تي domestic audience حيل كم زلكا كتفلت مفتانين بريران وين دا زولو زلو زكوي But regarding fees, there is a cost dimension to this matter. There is a tolls discussion, a fees discussion. Our current discussion is about service costs in the Strait of Hormuz. Yes, we want to maintain the security of the Strait of Hormuz. We want to protect the environment of the Strait of Hormuz. We must establish insurance mechanisms so that if incidents occur, ships that encounter problems are covered to reduce their risk. كم تريبهم زلهم إيرانوين بلحتن ديوم تايم زولو وشمت حرموز إلا هنقبرو لينا نتكيلا دما أبزنتاين لكم نيرنا they're very intelligent مالت قللت سبعة يكونون إيران قليل زنقركم نتكونتات كفل زي دلت راي انتاي بلا لو زعجتري وزناكم أبي أما خرنا وتدرا أما خرنا نايتي سوبريم ليدر يو انتاي زبل زلو نزي وشمت حرموز بزو حدا قاسلو زلو اتن مراخب حقز كدليني من قسقاس أفشقر كيوتكا بتزقبر زل حقز ما كبت زبالة سراح سلو زغوني كفليت كلو ولو من تان سلو سراح نخن سرح بعلم صقم فتيرم فنجيرم كي نتي صقم كي ترمو نمواصو كنحجزكم ناي محلفن موصن سيرفيس في كنقبرو لينا يبلو بخاله زراربا وشمت حرموز بناص زغونلو زبد ابكعي يبلولو قتيخا صليخا بفنጫ ክትከፍል ኢኻ በዚ ክትሓልፍ ትኮይንካ ይብሎ እዚ ድማ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ቅድመ ኩነት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኣብ ባቤል መንደብ ዘለው ኣብ ማላጋ ስትሬት ዘለው ኩላቶም ነዚ ነገር እዚ ይከታተልዎ ኣለው probably ባቤል መንደብ ዘይኮነ ኣብቲ ማላጋ ስትሬት ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተተወዲዩ ንሳቶም እውን መኽፋል ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ሶም ተጀሚሮም ድማ ወል ሑቲ ኣብ ቀይ ባሕር ክጅምር ከም ዝኽእል ፍሎቲ ሑቲ ተጀሚሩ ድማ ንሕና ቃል ዓለምና ገበርካ مچم تايم مو نغبر حوت خاب غبرو خطبل يخا مالتيو you never know بزخونه انتاينا نرزلنا ايراناويان مخفال كلو لويم زبلو زلو ስለዚህ ብናጻ ዝበሃል ነገር كله كم زي كونه ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብናጻ ከሆኒዮ ማርኮ ሩቢዮ ብናጻ አይና ክንገብረና በሉ ዝፍክር ለው ሽካን ተትግል መገበርካዮ ግን ክትገብሮ እጂ ኣብ በሓይልካ ይገበርካን ኣብ ጣውላ ድማ ኣብ ሓይል ከተረጋግጾ ዘይከኣልካ ብሓይል ፈቲን ካንተ ደይሰሊትካ ኣብ ጣውላ ትረኽበሉ መንገዲ የለን ኢራን ተዘይተቐቢላቶ all of this these costs can መብዛሕቶም ይብልዮም ኣሜሪካውን ሕራይ ክብልዎም ምዃኖም ምክንያቱ ወላ ኣሜሪካ ነዚኦም ኢራን ተስዒርና እንታይ ድል ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ቦታ እዚ ብሓይል መንቲላ ንሕና ኢና ክፍሊት ክንገብረሉ ኢሉ ስለዚ ንሕና ተስዒርና ነዚ ቦታ ተቆፃፂርና ንሕና እውን ክፍሊት ክንገብረሉ ኢና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ so why ንሳቶም ኢራናውያን እናቶም ከሎ ክፍሊት ዘይገብረሉ እንድሕር ንስኻት ክፍሊት ትገብረሉ ኮይንካ ስለምንታይ ንስኻት ወስድ ከለኻ ሓላል ዝኸውን ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ከለዉ ግን ሓራም ዝኸውን እዚ ኮይቲ እዛ ዓለምና ሰልችዋ ዘሎ ዳብል ስታንዳርድ ንሶም ዝገብርዎ ኩሉ ሓላል ካልኦት ዝገብርዎ ግን ሓራም እዚኣ ሰብ ፀሊይዋ ሜቱ ሰብ ሰልችዎ በዚ ዳብል ስታንዳርድ so basically እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ነዛ ዘረባ እዚኣ መን ፖስት ገይርዋ ነይሩ መስለኩም Robert Pep Dailolo everyone should watch this Ilunusina Zaklib Ziagirwa Iran's top military advisor to Supreme Leader explains the current escalation is over Hormuz fees US White House says no way the escalation trap before your eyes ስለዚህ እቲ ውግእ ናበይ ክቕፅል ከም ዝኽእል next move እዚ ምዃኑ ኢራናውያን ወሽመጥ ሕርሙዝ ብናጻ ክኸውን ከም ዘይኮነ ይብልለው ኣሜሪካ ድማ ክፍሊት ዝበሃል ክልዎ ይብሉን ይብልለው ስለዚ ወዝገነዊን ኣብ ጣውላ ክመፅኦም ወይ እውን ኣብ ባይታ ኣብ ኩናት ክኣትዉ እዮም ስለዚ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ብክንደይ ነቲ ትሓቶ ዘለኻ ሲ ንውግእ ክትከደሉ ትኽእል ዶ ይትሕቶ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ሚድ ተርምስ ይመፅ ኣሎ ሽግር ይመፅ ኣሎ ፖለቲካዊ ናዕቢ ይመፅ ኣሎ ሽግር ይመፆ ስለ ዘሎ he doesn't have the capacity ነዚ ኩሉ ነገር ሃንድል ክገብሮ ስለዚ all he needs to do is like ካልእ መንገድታት ክደሊ ክኽእል ኣለዎ ነዚ መንገዲ ኢራናውያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ዶናልድ ትራምፕ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ናብ መቃብሩ ይቐርብ ከም ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ መቃብር ናቱ ይቐርብ ከም ዘሎ ሚድ ተርምስ is going to be a nightmare in fact ግዳ ሓቂ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ናይ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ምርጫ ናይ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ሪፈረንደም ንናይ እስራኤል ፅልዋ ክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ
እስራኤል ጽልዋ ይቀጽል ዳ ይቀጽል ይደሎ ትጉዳይ ከሪየኩም እየ ኣብዚ እቶም ሪፐብሊካን ነቲ ምርጫ ናበይ ገጾም ገብርዎ ኣለዉ እቶም ዴሞክራትስ ናበይ ገብርዎ ኣለዉ This week reminding Republicans that despite plummeting support for his Iran war, loyalty to him still comes first. After 4 Senate Republicans sided with Democrats in a war powers resolution to limit the president's authority in Iran, Trump reportedly berated those senators during a closed-door lunch on Wednesday. The next day, Senate Republicans rejected a similar measure. According to multiple reports, during that lunch, Trump singled out Louisiana Senator Bill እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ሪፐብሊካንስ ኣብቲ ኣጀንዳ ናቱ ክርዕሙ ከም ዘለዎምን ወላ እኳ ኣንጻር ረብሖም እንተኾነ ንዕኡ ግን ዘርብሖ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ገዲፎም ኣብቲ ናቱ ኣጀንዳ ክርዕሙ ከም ዘለዎምን ነቶም እምቢ ዝበሉ ድማ ናይ ቃላት ባእሲ ከም ዘጋጠመ ኣብ ሓደ ናይ ሪፐብሊካን ተራኺቦምሉ ዝነበሩ ምሳሕ ዘጋጠመ ጫውጫውታ ክሳብ ሕጂ እኳ ሪል ቪድዮ ኣይወፀን ኣሎ ግን ዓብ ንዓብ ከም ዝተፈጠረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and this is continuing መስርሕ ዘይምርድዳእ ኣብቲ ውሽጢ ሪፐብሊካን ፓርቲ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን ካብኡ ቀፂሎም ሕጂ ድመፆም ዘሎ ናይ ዴሞክራትስ ዌይቭ ድማ ዓብይ ፍርሂ ፈጢርሎም ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ እስራኤል ፀቅዒ ነቲ ዝመፆም ዘሎ ሓደጋ እንታይ ክገብሩ ወይ ይፍትኑ ኣለዉ ናይ እስራኤል ተፀላእነት ነቲ ፖለቲካ ይቕይሮ ከም ዘሎ እናፈለጡ ኮሚኒስትስ ይመፁኹም ኣለዉ ኢሎም ፍርህ ክፈጥሩ እዮም ነቲ ዘሎ ፀገም ናብ ኮሚኒዝምን ናብ ሶሻሊዝምን ከሰጋግርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ በት ያ ንብዝናቶም ምትላል ክሸክዕ ዝኽእል ሰብ እንተሎ ምናልባት ክንርኢ conversation. The party's big tent was on full display Tuesday as Democratic Socialists racked up major wins in New York City, and a centrist candidate in Utah defeated several progressives. Republicans, however, wasted no time trying to cast those New York races as the face of the entire Democratic Party, responding with increasingly over-the-top lies and fear-mongering. The socialists, the Marxists, have nominated some of the most radical candidates to ever run for office, and they're running for Congress. These people are going to steal from us. These people want to hurt us. This isn't like your regular Democrat. They are now, in many cases, the enemy of the United States. People whose goal it is to destroy America are trying to get elected. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ከላስ ኣሜሪካ ኢራን ያ ክድምስሳ ትደሊ ዘላ ዝብሉ ዝነበሩ ኢራን ገዲፍካ ሕጂ ሶሻሊስትስ ክድምስስዋ መፂኦም ኣለዉ ዝብል ካምፔይን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ንሶም ዝፈርህዎም ዘለዉ ሓይልታት ግን ማራ በላሕቲ እዮም ኦቨር ኤጁኬትድ እዮም ኣዝዮም ምሁራት እዮም ካብ ዩኒቨርሲታት ዝመፁ መንእሰያት እዮም ምሁራት እዮም ነዝናቶም ተሃዲድን ፈኸራን ድማ ቤላ ገይሮም ክዕንውዎ ዝኽእሉ እዮም ኣም ገነ ሸዊ ዋን ክሊፕ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹ ሬንዲ ፋይን ይበሃል ብጀካ ናይ እስራኤል ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘገዲሶ ኣይኮነ ሕጂ እቲ እስራኤል ንኣሜሪካ ትጉሕጉሓ ዘላ ኣብ ግምት ከየእተወ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ እዞም ኮሚኒስትስ ወይ ከሶሻሊስትስ ዝመፁ ዘለዉ ንኣሜሪካ ክዕንው ዝመፁ ዘለዉ እዮም ንሳቶም ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ክዕንዋ እዮም ትብሎም ዘለኻ ንኣሜሪካ ትዕንዋ ዘላ ተስኻ ትግፋ ዘለኻ እስራኤል እያ ትዕንዋ ዘለዋኻ ይብልዎ ኣለዉ ሶ Congress. This is war without soldiers. You'll live in squalor. There will be no food. There will be so እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ነዚኣ ጓል እስከስምዐዋ ሓንቲ ካብቶም ብናታ መምራፅ ድኻም ልቢ ዘጥረዩ ሪፐብሊካን ኣለዉ ነዚኣ ስምዐዋ እስኪ is a mentality of people over profit, right? We need to make sure that we are centering human dignity at the heart of all of our politics. And I think, we've just forgotten that as a society, and we need to recenter human dignity at the heart of this. I think Ta-Nehisi Coates put it best when he said, if I can't trust you to stand against a genocide, how can I trust you to stand up for our democracy? And I think for so many people, that understanding has resonated, right? To know that we have people who can look at something as horrific as they are well spoken. ኣዝዮም በላሕቲ ንእሽተያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም በላሕያ እቲ ትብሎ ዘላ ዘረባ ድማ ብፍፁም ካልእ ሽም ገለ ኮሚኒስት ዝተገለ ኢሎም ዶም ከፀልምዋ ዘሎም በርቲ ካላት ናታ ክዋግዎ ይክእሉን እዮም እንታይ ትብል ኣላ ፈተና ናይ ሎሚ ኢላቱ ሓደ ሰብ እስራኤል ልዕሊ 70,000 ህዝቢ ብምቕታል ዝፈፀመቶ ጀኖሳይድ ብዓይንና ዝረኣናዮ ብዝና ሰማዕናዮ ንዑ ክኣምነልካ ዘይከኣለ ወኪል ከመይ ገይሩ ንረብሓ ናይ ኢንሹራንስ ናትካ ንሄልስ ኬር ናትካ ክኣምነልካ ኢልካ ትፅበዮ ኢሉ ዓለም ሙሉ ንዝቕበሎ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ምሙሎም ንዝመስከርዎ ግፍዒ ክቕበል ዘይክእል ኣይተፈፀመን ንዝብለካ ከመይ ጌርካ ክትኣምኖ ትኽእል ተገምጢሉ ንናትካ ጥዕና ንናትካ ሂወት ክሓልየልካ ብፍላይ ድማ ኣይተፈፀመን ዝብል ዘሎ ንዓኻ ክሕጉስ ኢሉ ይኮን ንእስራኤል ክሕጉስ ኢሉ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ከይተበገሶ ንእስራኤል ክሕጉስ ኢሉ ዓለም ሙሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኪዱ ዝብገስ ዘሎ ሲ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ እተኻዮ ወይ ናብ ኮንግረስ ምስ እተኻዮ ሲ ንረብሓኻ ዲ ክቃለስ ንረብሓ እስራኤል ቁሩብ ከይተሓስቡ እንዲ ኩነቶም ህዝቢ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ቴስት እዚ ታቐንዲ ዝዓበየ ቴስት ናይቲ ሰብ ኮይና ዘላ ንጀኖሳይድ ትቕበል ዳ ይትቕበልን ኢንተርቪው ኣምፂልኩም ነይረ ሓንቲ መልሲ
جنوسايد تفصيل ده يسيلا تمودادرتا يا خمسة إلنا كأي كارت ما يلبا هيبا مز بأمريكا حتى أب غزة تفصيل من قفئي تقبلوا ده ولا يتقبلون تفصيل ده يتفصيل هاي تفصيل من زبل كله نزيد أكل جبن زخاده 8 شعب قتلوا خلوا نعوز زخاده سبحان قام أمريكا بوليتيكا خيرو نربحها خسر حالك كم سباي الشنت دنقرنا دحرت رايات ولا سلازي فتنوا تبعت اللوم دو أنصار نربحها غادي يمدو كله ويس نجيبهم سلازو خونه يوم نتسخات فلتون على ملوز فلت حكي كحدوث فتنو زلو لو ما كاي مرس كايوم زو حدوث طلمو زلو سبحانه قاب أمريكا أبتي كونغرس مساتو دا ساك نزي طلموها يوم زبلو زلو نزاز ربا زيادة ما إسرائيل ملسية بلون ملس سلازي بلوم تايم زبلو كومونيستس متيوم كنت أبانا أمريكا بلا شوي أخي لكاي من نابرها فير مونغرين يبلوز بفرق يركا يسرح لهم يوم تقدم يسرح لهم يرن تلو مجن كل قدوم سلة تفلته it's gonna be very hard for them as you can be the cow مجمريا التي ads تقبروز نبر سبتب نت تي ريال so that one big strategy night elections نبر يسرح لنا له جيم كغير كلالو نسب بأكل وريكانتهم سوشيال ميديا نتوم نعشتك تحسك كلالك أجي እቶም ንስኻት ሕዞም ዘለኻ ዝተኸፈሉ ብገንዘብ ዝሰርሑ ድዮም ወይስ ካብ ልቦም ተበጊሶም ንለውጢ ናይቲ ህዝቢ ዝሰርሑ እዮም ስለዚ ነቶም ብልቦም ዝሰርሑ ሰባት ንኽስዕሮም ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዞራን መምዳኒ ኣረጋጊፅሎም ኣብ ኒውዮርክ መጀመርያ ድሕሪኡ ድማ ሰለስተ ንሱ ዝደገፎም በዓል እዚኣ እዞም ብየማን ትሪእዎም ዘለኹ ሰለስቲኦም ብፅቡቅ ብሓያል ዝኾነ ቁፅሪ ተዓዊቶም ወፂኦም ኣለዉ እቶም ዝቕፅሉ ንሱ ዝድግፎም ድማ እንታይ ክኾኑ ምዃኖም ከመይ ኢሎም ክዕወቱ ምዃኖም ይፍለጥ ኣሎ ስለዚ إسرائيل مريد وازلو بإيران تسعيرا ترى كونس أوشت أمريكا زوردا زلو سأجمع دما ما ودعتا يبلون قليل كهونا يكونون يمزولو زلو كل زجم جيم كا ريخا انتاي زريك كان ريلكا the problem is this is going to be very hard إنك بدك خيزغل إن حيلك خيزغل مبر قليل زخونة سأجمع كهونا يكونون أبتزوريهم يمزولو زلو and yeah I mean this is going to be very interesting to watch what's happening in Gaza and call it what it is, call it a genocide, and that you can trust them with other things. If you can trust them to understand the importance of human dignity and human life in a context like Israel-Palestine, then I can trust you, for example, on issues like healthcare. I can trust you on issues of dignity in the workplace. I can trust you on issues about, reproductive justice. And I think for far too long, we've had folks who will take money from a right oh boy, I mean, this is going to be very interesting. Lobby like AIPAC and then say that they're progressive, but then when you look at the voting record, that doesn't match. And so it is a I mean, the world has changed. نتعلم زسرح وانا السوشيال ميديا فطروسي لتقمم ديم فتيرهم مجن هذا جزء كاب طقم خاوت أيك خيط كم زخل دما هي وابنة إسرائيل يا خوي نازل لازم ميديا تادمون وتقصات إيرات توزن برات نساء النساء فترة الميديا جن أنت أراك يخيد له جت زعم طبعا خيط بلو طبعا الميديا زوق عصرو جنزب يعمله الجوني جنزب دليل طبعا كامباني تات جنزب دليل سلزوا على إسرائيل سلوان تلوا أنت أربعهم خدي كلني they really care about ناتو مودينس نعمل يوتيوب نقول channelات كعشي كلني otherwise جنزبونا تاو كله يكون تيك توك كلهم they need money تديون جت سب content اليوم بتزعم حقتات كجبر لهم حقتات دمها نسرائيل لخنتش بزو حقتات جراميم حقتات كيت حاسك عن إسرائيل لخت الداخمة قليلي جنابنا سات ولا زلا سات ولا لا إسرائيل سي كمان سنة سيد قتلني زلا يمزل زلا بعتر زبالة أنا سي إسرائيل دمس سوا ويون كم زي بدل واي بالكم انتهينا هذا أمريكا زمر سبسي حدا نجريو حمام خانو فليتو تطوق زي كل تقين نصبح نجو مسمر كات تطوق بالكاي تصبح نحنا نسرائيل بدلوا نبلي لنا جنزبنا أمريكاوين كون الله زركاب جنزبنا ناب إسرائيل كسدد يقولون زركاب جنزبنا نتت عنا سي نزلوا نت هيلث كير ده يقولوا نت نايم بيكو طبعا صقي موزلوا نت هل صقي موزلوا تحت عرض تبلاش وصلوا جنزبنا أمريكاوين كون الله نبلا لنا كم سلز بلنا هنا سوشياليست نبهذا لنا نمبر نحنا كاب هبتامات منتيل كان دخاتات هاب ويون فري ماركت كل يقولون يبلنا አይበሉን ጃቱ ስለዚህ ቲ ኩንነት ሲምፕል ዘረባያም ዝዛረቡ ዘለው ኩሉ ሰብ ካክርዶ ዝኸሊ ብጀካቶም ትዊስት ዝኾኑ ማለት
ጉዳይ ድማ እስራኤላውያን ጠማዚዞም ኣስላምዶ ሶሻሊስት ዶ እናበሉ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንሓድሕዱ ክበላዕ ከሎ ንሳቶም ኣጀንዶም ክገብሩ እዮም ከምኡ እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ነይሮም እንጂ ግን ፈሊጥናኩም ኣለና ከተባእሱ እንዲኦም ደሊ ዘሎም ቀንዲ ፀላኢ ኣላሊና ስለ ዘለና ዓይንናን ልብናን ናብቲ ቀንዲ ፀላኢና ኢና ተሽክዕዎ ሰብ የብልኩምን ሸንኩም ደቅሱ ኮይናቶም ኣላ this is going to be very interesting to watch and ንሕና ድማ ብኩሉ መንገዲ እናረኣና ክነምፃልኩም ኢና እስራኤል መዓት ገንዘብ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ነገር እዚ ንምምካት በሃል ኣሎ ግን I think it's not working for them ይሰርሓሎም የለን ኣብዚ እውን ስምዑ Mayor of Dearborn at one of the most moving memorials I have ever seen. The Wall of Tears documents the nearly 20,000 children who were killed in Israel's genocide. Mayor, can you tell us about this? Yeah, the Wall of Tears is a Wall of Tears ዝበሃል ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መንደቕ ናይ ንብዓት ኢሎም ኣለዉ ልዕሊ 20,000 ህፃናት ናይ ቃዛ ዝተቐትሉ ኣሽማቶም እዩ እዚ ጀምሎም ልዕሊ 20,000 ህፃናት እስራኤል ብገፍዒ ዝቐተለቶም ናቶም ኣሽማት እዮም ኣብዚ ገይሮሞ ዘሎ ሜሞሪያል መዘከርታ ናቶም ማለት እዩ ኢማጅን ሓደ ሃገር ዲሞክራሲየ ሞራላዊ ሰራዊት ናይ ኣምላኽ ዘርእየ ፍሉይ ሕሩይ ናይ ኣምላኽ እየ ዝብለካ 20,000 ህፃናት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዝቐተለ ተገምቲሉ ድማ ይብደል ኣለኹ ኢሉ ኣብ ዓለም ድንጋፀ ዝደሊ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ድማ ኣብ ታሪክ ጀኖሳይድ ተፈፂሙለ ኢሉ ክሳብ ሎሚ በታ ዘረባትያ ገንዘብ እናበልዐ ዝነብር ዘሎ ሃገር እዩ ናይ እስራኤል ነተንያሁን ስርዓቱን ፈፂሞሞ ዘለዎ ገበን መግለፂ እኳ እዩ ዘይርከቦ ኣይሁድ ሂትለር ዝዓበየ ግፍዒ ፈፂሙሎም ዓለም ሙሉእ ዝድንግፀሎም ነይሩ ንሳቶም ኣብ ካልእ ጀኖሳይድ ክፍፀም ከሎ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ንዑ ንምክልኻል ክኾኑ ይግብኦም ነቲ ታሪክ ስለ ዝፈልጥዎ የግዳስታ ይገብሩ ኣለዉ ካብቲ ቀደም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዝገደደ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝተፈፀመ ዝረኣዮ ሰብ የለን ዝረኣዮ ሰብ የለን እዚኣ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ዝረኣዮ ሰብ የለን ብግምታት ወይ እውን ብከምዚ እምበር ከምዚ ናይ ሎሚ ናይ ቃዛ ብካሜራን ብቪድዮን ዝቐጥሖ ሰብ የለን ሽዑ ይነበረን ከምኡ ቴክኖሎጂ ኣይተኸተሉን ይብል ኣለኹም ግን ኤግዛክትሊ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ቃዛ ዝተፈፀመ ገይሮም ፊልሚ ይገበርዎን እዚ ድሕሪ 89 ዓመት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈፀመ ግፍዒ ስለ ዝጋጥም ዘሎ ኣብዚ በነ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ያ ብ4K ዝተቐድሐ ቪድዮታትን ስእልታትን ነዚ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢንተርኔት መሊኡ ዶኩመንት እቶም ዝግብኦም ሰባት ሒዞም ኣለዉ እዮም ኣብ ኢንተርኔት ከተወርዶ እኳ ፀገም ተኾነ እንታይ ማለት እዚ ክንዲዚ ሰብ ቀቲሉ ከሎ ሓንቲ ገዳይ ወረደን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣይተኣገደት ዝኾነ ፀገም ኣይመፃእ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ኣፅዋር ትሸጠላ ኣላ ሓንቲ መዓልቲ ኣንፃራ መግለፂ ውፅእ ኣይትፈልጥን እያ እዚኣቶም ድማ ናይ ሞራል ፃጥቃን ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ነገራት ኣብ ካልእ ንዘሎ ሃገራት ክኹንኑ ዝውዕሉ ዘለዉ ሃገራት እዮም 20,000 ህፃን ዘይወዓልዎ ገበን ዝተቐትሉ ማለት እዩ ኢማጅን ስለዚ ነተንያሁ ኢለኩም እያ ነቲ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ስዊሚንግ ፑል መሐንበሲ ናይ ደም እዩ ማይ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ኣብ ደም እዩ ዘሕንብስ ኩሉ ግዜ ኖርማል ገይሩ ኢኻ ትወስዶ ስለዚ እዚኣቶም ነዚ ጌጋይ ስለ ዝበልዎ እዮም ኢኻ ኮሙኒስትስ ዶ ላጅን ፍሪድ ዶ ዝብልዎም ዘለዉ ብዝኾነ ኣሜሪካ ክትንስእ ኣለዋ ካብ ድቃሳ ነዚኣቶም ደው ከተብሎም ኣለዋ ዝብል ድምፂ ይቕፅል ኣሎ and this is going to be very very interesting moving forward ማለት እዩ ንመለስ ኣብቲ ዘሎ ኩነታትን ባእስን ኣገርግርን ዘሎ ድማ ንስከር what is going on እስከብቲ ናይ ኢራን ንመለስ New strikes on Sirik in southern Iran near the Strait of Hormuz. What do you make, first of all, of these latest strikes and the escalation we've seen in the last 48 hours? Does this signal a breakdown already? Well, I think we're up for escalation because obviously the Iranians will retaliate. The United States, it seems that it doesn't want to observe the MOU that it signed just days ago because the MOU, Article 5, clearly says that Iran will make the arrangements for the safe passage of commercial ships. It gives Iran the ability to basically make the arrangements. And now the United States wants different arrangements in place. Again, زي مور زي بتعمي دس بلنا تايب لالو سلام تاي زي أجر جرزي تفتح ميلو محط ولو رجت عبتي MOU تسمع مي عمزلو نوشمت حرموز إيرانيا من كميل وات بين قياد تزازات كتوت زلوا إيران مخاناي تنجيرو أمريكا على حيسا نتي arrangement ويونتي مسمر إذا كنت تجميرها سلزلا زقاتهم زلوا سقمي إيرانويان دما نزي فتصم شلالي لهم كحلفوا يقولون أبشجرن أباسن كأتو مخان فلوت يمهنياتو إيرانويان كابتي استسمع معه وزعي ولا حنت سقمتي جبريلون أمريكا كابسم معهم وزعي دروخي تبقسو كتمززون كتاللون
ካልእ መንገዲ ከተታትው እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ and this is not going to be acceptable እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቅቡል ክኸውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዚ መንገዲ ድማ እዮም ቶም ፀረ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ዝቃወምዎ ዘለዉ ዓበይቲ ድምፅታት በዓል ታከ ካርልሰን ማጆሪ ቴሌግሪን ኬንዲስ ኦውንስ ኩላቶም ተመላሊሶም እዚ ኩናት እዚ ኣንጻር ረብሓና እዩ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ኢራን ስለ ዝበደለ ዘይኮነ ኩናት ስለ ዝድለ ዘሎ ነተንያሁ ኩናት ስለ ዝደሊ ዘሎ ፅልዋ ናይ እስራኤል ኩናት ስለ ዝደልዩ ዘለዎ ዝግበር እምበር ኢራን ስለ ዝጠሓሰቶ ሕጊ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ዝብሉ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብሓቂ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ያታ በዳሊትን ነግራምን ኣብዚ ቦታ እዚ ብእስራኤል ተደፊኣ ማለት as opposed to the MOU that it itself signed. After 60 days, Iran and Oman will make the arrangements as per the MOU. So what we see is the United States trying to find its way out of this memorandum of understanding, while obliging Iran to its end of the terms of this memorandum of understanding. They did this also in Lebanon, going, jumping over the deal by signing a new deal. We're seeing competing narratives and competing understanding. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ነገር ቀዳመይቲ አንቀጽ ናይቲ MOU ኣብ ሊባኖስ ምኩራስ ተኽሲ ክህሉ ከም ዘለዎ ተባሂሉ ነይሩ ኣሜሪካ ግን ንዑ ንምጥምዛዝ ትገብር ኣላ ካልእ ኣሬንጅመንት ኣብ ሊባኖስ ጀሚራ ኣላ ሊባኖስን እስራኤልን ተረዳዲኦም እዮም ብምባል ነቲ ነገር እቲ ባሕ ከብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ሊባኖስ ድማ ሓድሽ ኣሬንጅመንት ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከምኡ ስለዚ ናይ ምትላል ሊቃውንቲ ምዃኖም ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ ኩሉ ግዜ ኣታሊልካ ኣሽኪዕካ ንኽትወፅእ ምፍታን እናሽካዕካ ምስ ተገጠምካ ድማ ሓይሊ ክትጥቀም ምፍታን ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስዕረቶም ብቐሊሉ ክቕበሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ኢራናውያን ድማ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣፀቢቖም ክርድዎ ዝኽእሉ በልሕ ርእሲ ዘለዎም እዮም and they are not allowing them ሸለል እንድሕር ኢሎሞም ናበይ ክኸይድ ከም ዝኾነት ጉዳይ ርዮም ሸለል ዝበሃል የለን ንነፍሲ ወከፍ ዝጠሓስኩማ there is a consequence እናበሉ ግብረ መልሲ ይህብለዉ ስለዚ ከቢድ ፀወታ እዩ እዚ ሓደገኛ ፀወታ እዩ ግን ከቢድ ፀወታ እዩ ኢራናውያን ብቐሊሉ ከተሽክዖም ትኽእል ኣይኮነን ኣብ ባይታ ድማ መፂኻውን ብቐሊሉ ክድህሎም ትኽእል ኣይኮንካን ምክንያቱ ነቲ ዝኸበደ ሓይልካ ሪኦሞ ስለ ዘለዉ ካብኡ ሓይሎም ስለ ዝወፁ ንዓታቶም እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ይስብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ኢራናውያን ሸለል ይብሉ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ገዳ ተላዒልሎም ስለ ዘሎ ንሳቶም ግብረ መልሲ ይብሉ ኣለዉ ንኣሜሪካ ግን ኣሜና ግን ናብ ኩናት ክደፍኡ ኣይደልዩ ኣለውን ምክንያቱ ንግዚኡን ክጥቀምሉ ነቲ ገዳ ተላዒልሉ ዘሎ ክጥቀምሉውን ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ብርግፅ ኢራናውያን ንባዕሎም ሕጂ ምሽ ኣሜሪካ ትፃወታላ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይደሊ ኣብ መወዳእታ ዝደልዮ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምኽፋቱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኒኩለር ከተረክቦ ይደሊ ኣሎ ኣይክብዎን እዮም እዚ በይን ከም ዝቐርፅዎ ይፈልጡ እዮም ግዜ ክገዚኦም ሸንኮለል ከብለና እዩ ንሕና ድማ ናይ ሸንኮለል ሊቃውንቲ ኢና ከመይ ጌርና ከም ንፃወተሉ ንፈልጥ ኢና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ገይም ዝፈልጦ ኢሎም ካሳቶም ገይም ናቶም ኣዋዲዶም ይፅበይዎ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘገርም እዩ of what the MOU entails, because, on the one hand, both sides cite different articles. The US will say Article 1, and then the Iranians will say Article 5 on the Straits of Hormuz. But how do we resolve that dispute? I think if already there's no agreement on the articles and what should come first and so on, how can we move on then to the next phase of negotiations? No, it's to a large extent clear. See, in Article 13 cites 5 articles that need to be implemented for the two countries to move to the second phase. One of them is Article 5, which is clearly about the Strait of Hormuz that I mentioned, arrangements done by Iran for safe passage of commercial ships, that is Iranian arrangements. I think if there's a will to go past this disagreement, there is a way. Obviously, the United States went hard trying to force Iran to succumb to its narration of the MOU, which obviously the Iranians won't go for, because obviously any step back would lead to many more. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራናውያን ነጥቢ ብነጥቢ ስለ ትዛረብ ኣንጻሩ ክትዛረቡን ከቢድ እዩ ኣይኖ ኣልጀዚራ ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት ምዃኖም ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ናሬቲቭ እዮም ዝሕዙ እቲ ቁሩብ ካብቶም ካልኦት ፍልይ ዘብሎም ኢራናውያን ኤክስፐርት ስለ ዝዕድሙ ጥራይ እምበር ኣልጀዚራ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ እዩ ወላ ኢልካ ክትግምቶ እውን ኢልካ እንተፀብፀብካዮ ጌጋ ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ ግን ናይ ኢማራት ድምፂ እውን የምፁ እዮም ኤክስፐርትስ የምፁ እዮም that's the difference ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራናውያን ኩሉ በቲ ስምምዕ መንገዲ እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ግን ጠምዚዛ ናብ ናቶም ኣጀንዳ ክትቅይሮ ትፍትና ኣላ ኢራናውያን ድማ ስቕ ኢሎም ዝርዩ ህዝብን ሃገርን ኣይኮኑን ስለዚ ክፈርስ ይደልይዎ የለውን ግን ብቐሊሉ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ፅቡቕ ምርድዳ ኣሎ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ ቀንዲ ንዶናልድ ትራምፕ ጥውይውይ ተብሎ ዘላ መን ምዃና ድማ ብዝስምዑ At least what Netanyahu's statement seems to suggest is a contradiction to the MOU. Because essentially it says that Israel will stay, and it will stay regardless of the outcome of the MOU. It will stay as long as Hezbollah is not disarmed.
and their MOU says nothing about disarming Hezbollah. So it puts forward a completely different criteria as to whether, and Israel's security is guaranteed. What exactly does that mean? It says that Israel will remain in places. So I think this is going to create a lot of challenges, and from the outset, there's always been that problem, which is a country was a logum to parts of the Bugdium Tablalo. نتي MOU وكانت سمم دفرس نجار إسرائيل درو تكبر الله قبل لبنان كتوصل كم زي كونتن نسكيرتي ناتاي لعبت دبوا وكفالناتهم كف قبل مخانو من بس من قستي لبنان استردادي ناينا يوم زبلو زلو زد ما أبتي MOU أمريكان إيران زفتمو يلن أغلى نعوز تحس يوم زقبرو زلو تلازي تي MOU كفر سلو زغلط بي already يرعي كابزيل ومون أبتنا يوش متحرموز محدراون انتقونه دونالد ترامب جيجاتات في اسمه لسه بخلت سلسله من قدنا تي MOU عملك تحطو زو تغيرو مالو زغا كمي غيركا سيستماتيكلي نتسمع كتفرصات تخل زغبر زو لفتني مسرتاو حطو انتايو دونالد ترامب من قدي ودينا تي MOU فريمو نتنياهو طليمو كفرمو خلكو علم قديدات يكونت امارا سلسه انياتيو so again Iranian they have the cards وش ما تعرمز رادي كنا نخرج زيك خيط إنه يسمى صبغنا دادي شو تسلوزر لو مرة خم مسوتو تجبروا يعني كل كتوايم ده رقم غنم كم بعدش كل كتوايم and then we'll be back at that problem and then نع كتس عوراء ندري ما بقى بعرض ما خمس يوم هنا تحوتي بتدقق ميزة تنقع زلوا بتدقق ميزة تنقع درو شاديني دل خنا إيران حيل الرئيس لزلوا نا إيران عوت رئيس لزلوا دل غير شاديني زلوا لذي زخل كينات إيران كتجبر كلا خاي دالي يزلوا انتهي ما تقوم زلوا سلسفلت كينات دالي يزلوا so all these things combined تدماميرون تايز جبر زلوا بحفشة حزب الله بعبي وبنشتى عقبين إسرائيل كساك ليه شجروا ولا يريولوا and everybody is learning from the other حوتي كاب حزب الله تكنيكات مهارة له هاي تايد ليكا كاب إيران بزح نجار تماهير له سلام تاي كزمار معناته إيران حوتن حزب الله سلزلي ونتمخته لذي زدلي حبريتان زدلي طبابين نكبوهم كل جزء كفتني معناته توسعي كل صناعتهم سلزقون ساتو بس من قدي تكونتات إيران متى جزء زغدا متونو leverage ناتهم تناتهم صبلتنا ناتهم كارنتات نابز هي زخيد دونالد ترامب نجزيون داري وسلزلو قرب تلت علاقات عجيس ولو جن that's not gonna be enough because تي بعبي نتقولي لزولنا دادي كتملي بزح جزء كدليو بزح صراحة كدليو نويح وان كدللو تنهجرات خليج دما كميز بلدي ولا دلهامة هاتينا اللواء مفتعدة لي اللواء مفتعد ما كركبنا يكون. Bifurcated administration pursuing a bifurcated foreign policy. On the one hand, the MOU negotiation that has a complete regional dimension, and on the other hand, pursuing these negotiations with an entity, the Lebanese government, that is completely opposed to Hezbollah. And there's even been rumors that the Lebanese government was encouraging Shara in Syria to intervene militarily against Hezbollah, which would be quite an interesting development. That the Lebanese government was actually hoping that the former head of Al Qaeda would come to their aid militarily to take on Hezbollah. So I think the Lebanese government right now and its standing is one that we should take a close look at here, because they may very well also be acting in a way to help undermine the MOU, because their objective seems to be more focused on getting rid of Hezbollah than to get rid of Israel's military presence. بحفشة قبل لبنان زلوا منجستي كركورنا إسرائيل نا أمريكان سلزقونه أغلى نتي MOU نمفرس زقوي زلوا حيلن تلوسي أمريكا دمانعو من بلاد كجبرت دللا كل عينة تريكس كتقوم يقوليهم أمود أتاجن أتتقوم التريك بايتا ناب كوينات ماليس كاتر رواقز أدخل تقين كترايك سرح زغل الزينة جرزي دحر كبيت كويناتن دحر كبيت رأس من زمس زل من ردا أمبري كفيل كاشم قال تمسي خاصة بس حسن ما يكون سلازي أنت ليه ترى دقيقة أبحوي صغير كم زعجين رياز لنا لو تنا متهرى ميكمت أتمتهرى من كتصم ما يغلي من كحسخل من يكون من يتقدع من يخحيل تتكلم علاماتاتو كسمر زغلي so basically again we're going to be at ground zero تماليس كابتا ناي حوي ناي باسي مدرك تملسي خا تحول دما منكص اوراي يخليو ايراناويان دما جيم ناتهم فريطوم الله اتغداي دما بخمس منقد يقتلالو very very interesting to watch and we will continue to from the United States. انا دما كل زاد اللي خنا باكوينا بليز لايك جبروا سبورت جبروا دغفكم دما ايتبدلونا بالكنا لو مارس سبزي كنودينا كل ጊዜ حجزونا نابلنا كنسنا بتكم thank you very much